Dobrodošli u našu malu kuhinju. U današnjem videu spremat ćemo čokoladne mafine sa puterom od kikirikija. Pa hajde da počnemo. Od sastojaka će nam biti potrebno 200 g speltinog brašna, jedna mala kašika praška za pecivo, 100 g žutog šećera, 100 ml mineralne vode, 60 ml mleka, 4 kašike ulja, 1 kašika čija semenki, 3 kašike vode, puter od kikirikija, 4 kašike kakaa, 100 g čokolade za kuvanje, 2 kašike šećera u prahu, kockica putera ili 2 kašike ulja, 60 g bele čokolade, čokoladne mrvice i šlag. Čija semenke natopiti vodom. Dodati im mleko, mineralnu vodu, ulje i šećer. Promešati da se šećer istopi. Brašnu dodati prašak za pecivo. Zatim suve sastojke dodati tečnim. Postepeno dodavati brašno i mešati da se masa izjednači. Zatim dodati i kakao i dobro promešati. Staviti korpice u pleh za mafin. Od mase oblikovati kuglice. Ruke kvasiti vodom kako se masa ne bi lepila za ruke. Kašikom ili malom čašicom praviti udubljenja na kuglicama. Kašiku takođe zamočiti u vodu kako se masa ne bi lepila za nju.
staviti da se peče u prethodno zagrejanoj verni oko 20 minuta na 200 stepeni. U svako udubljenje staviti po kašiku kikiriki putera. Čokoladu otopiti na pari sa 2 kašike šećera u prahu i napraviti glazuru. Svaki mafin preliti glazurom od tamne čokolade. Belu čokoladu istopiti na pari i po želji stavljati preko tamne glazure. Ukrasiti čokoladnim mrvicama i šlagom. To bi bilo sve za danas. Ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte i ostavite nam svoj komentar. Za nova videa kliknite na dugme subscribe, a ukoliko želite da dobijate obaveštenja o novim videima, kliknite na zvonce. I naravno, obavezno pogledajte i ostala naša videa na kanalu. Možda vam se još nešto dopadne. Prijatno i veliki pozdrav od nas do narednog recepta.